Kiki pantok ni taki kun kamas kaptasa kichu tekak budul toketa kam ya tewina kauti. Masuk Primera División de Bolivia, Liga Tigo yang tahun pana tawina kaut Hawaii. Royal Parita mak pagol mayro always di tamam pati phiasi wai. Nadir balak Royal Parita man taki purin ha. Joel amaro sukpa kim tutung kapakal kon katar penlat gol cantan ha. Ukam virus always di tamam takar torn somero hupak pagol cantan ha. Nadir gol sok tutung kataru. Pahir gol pakal tung kamayan kataru raki. Ukat 10 stronger tamak pusi gol mayro baka 10 tamara tipawai. Narir golak 10 stronger tamata kiupurin ha. Enzika triberi hupa peska katar gol cantan ha. Ukam virus baka 10 tamat ke Juan Boglioti hupa pusi tungka katar gol cantarakin ha. Ukami pan spair pacan kim sa golam piu 10 stronger tamata purin ha. Pair gol enzika triberi hupa rakiu peska tungka kataru cantan ha. Kim sir gol Michael Ortega hupa pakal tungka kim sakal kon kataru cantan ha. Ukat kim cakal tungka liatungkan kataruk Jason chura hupau pusir gol cant kharakin ha. Si churu take ha kayan tawin kim sana tawin akawut hi. Guabira tamak Wilsterman tamampiu. Gilberto Parada nantan uyun kim sa pura atas kani. Pat papacarok blooming tamak Aurora tamampiu. Real Santa Cruz nantan uyun atas kani. Ukat Palmator tamak Independiente Petrolero tamampiu. Bicentenario de Villa Tunari nantan uyun pakal karung Cikatanira atas karakini. Masuk Europa token wal khasumoin tamana kaunat uyapkhe nias La Liga yang tawin Barcelona tamak pagol mayro Real Sociedad tamam patip khiasiwai. Barcelona tamtikas Robert Lewandowski hupau sapagol chantawai. Real Sociedad tamtikas Mikel Merino kat Alexander Sorloth hupanaka golana kuchantawai yapkhe. Premier League yang tawin Tottenham tamak kim sa gol mayro Brentford tamam patip khiasiwai. Tottenham tamtikas Harry Kane hupau sapagol chantawai. Brentford tamtikas Brian Mbeumo hupak pagol chantawai. Ukat Yoane Wisa hupak magol chantawai raki. Bournemouth tamak magol charu Manchester United tamam patip khiasiwai. Casemiro hupau sapagol chantawai. Liverpool tamak magol ru Aston Villa tamam purap tawai. Liverpool tamtikas Roberto Firmino hupau sapagol chantawai. Aston Villa tamtikas Jacob Ramsey hupau sapagol chantawai raki. Ukat Nottingham Forest tamak magol charu Arsenal tamarati pawai. Tayo awoni hupau sapagol chantawai. Ukami pan Manchester City tamak Premier League yang tahu ati berejewa. Serie yang tahu Milan tamak peska gol mayro Sampdoria tamarati pawai. Milan tamtikas Olivier Giroud hupak kim sa gol chantawai. Rafael Leao kat Brahim Diaz hupanakak magol sa pamain chantawai apkhe. Sampdoria tamtikas Fabio Quagliarella hupau sapagol chantawai. Bundesliga yang tawin Bayern Munich tamak kim sa gol mayro RB Leipzig tamam patip khiasiwai. Bayern Munich tamtikas Serge Gnabry hupau sapagol chantawai. RB Leipzig tamtikas Konrad Laimer, Christopher Nkunku kat Dominik Szoboszlai hupanaka golana kuchantawai apkhe. Ligue 1 yang tawin Lille tamak pagol mayro Olympique Marseille tamarati pawai. Lille tamtikas Jonathan David wat Jonathan Bamba hupanaka golana kuchantawai apkhe. Olympique Marseille tamtikas Jonathan Klaus hupau sapagol chantawai. Masuk patung kabanani katak mundial yang tawin pusi ana tawin akaut Hawaii. Guatemala tamak magol suruh Nueva Zelanda tamam patip khiasiwai. Norman Garbett hupau sapagol chantawai. Estados Unidos tamak magol suruh Ecuador tamarati pawai raki. Jonathan Gomez hupau sapagol chantawai. Argentina tamak pagol mayro Uzbekistan tamarati pawai. Argentina tamtikas Alejo Belis ukat Valentin Carboni hupanaka golana kuchantawai apkhe. Uzbekistan tamtikas Mahmud Khan Makamat Khonov hupau sapagol chantawai. Fi tamak pusi gol charu Slovakia tamam patip khiasiwai. Adam Gaisi, Mate Solgai, Artur Gaktos, ukat Timothy Heimborg hupanaka golana kuchantawai apkhe. Si churo Europa tokan sumoint at tamanakak anatap harakiniwa. Nias La Liga yang tawin tungkal wat tungkapskan katarok Atletico de Madrid tamak Osasuna tamampiu. Civitas Metropolitano natan uyunan atas kani. Ukat Chikaur Chikatanirok Valencia tamak Real Madrid tamampiu. Mestalla natan uyunan atas karakini. Premier League yang tawin tungkamayan alwarok Manchester City tamak Chelsea tamampiu. Etihad natan uyunan atas kani. Serie yang tawin Cikuru rok Napoli tamak Inter de Milan tamampiu. Diego Armando Maradona natan uyunan atas kani. Bundesliga yang tawin tungkamayan alwat Chikatanirok Augsburgo tamak Borussia Dortmund tamampiu. WWK Arena natan uyunan atas kani. Ligue 1 yang tawin pahay putpus tungkapaskan katarok Auxerre tamak PSG tamampiu. DAIB de Shams natan uyunan atas kani.
Hichuruq patun katak mundial yantawin pesqa haypuruq Italia tamaq Brasil tamanpiu Malvinas Argentina sanatan uyunanatani ukata taqpachanatawina kaq akamaniwa. Taki uhilat kullakanaka yaqhurkama maja ch'aruntawitaq nitaki